Батыр жашчыкны сүннен халк жомак. Эртте bir жарлы катын жашагант. Аны эри урушта өлгент, кеси билева bir кичи жашчыгы болгант. Bir жол ол жашчык анасынан гыржын була бишлак алып, суу боюна ойнарга чаап кеткенди. Гыржыны терге окуна кесе ашагант, бишлагына хуржунуна боктургант да, суу боюнунда олтуруп, кимниси да саклагант. Ол заманда эмеген сууга келе болганды. Жашчык эмегенни көргенде, хуржунунан бишлагын чыгарып, сыгып тебирегент. Эмеген жашчыкны небе жубанганына сейирсине, аны катына келгенди. Не тесе жашчык? Бу сыкканың не затты? Кесинен де суу чыга турат да. Да бош, колуму күчлүгүн сынайма. Була ташты, ак таш. Нейсе да суу азырақты. Ма, сен да кысып көрчү. Сен көбүрөөк чыгарсаң, а? Оғай, сау бол. Мені қолым bu сағатта ауырып тұрады. Аннан есе башқа зат тіле. Далы есе, мені арқаңа міндір да, суну ары жанына өттір. Анда да ақ ташла көп көрінеділе. Сау бол. О, даблава бош ташчықла көрөмеде. Оғай, аз да қысқалай, уалып үзмез болып қаллықтыла. Аннан есе эмеген жүйісхан, мені арқаңа міндір да, сіз тұрған жерге елт. Анда мен кесіме іш табармын. Да, сен айтқалай болсын. Алаймында жұбансаң да болыр ет. Біздегі ташламындағыладан күшлі болмазла. Сен нележен шейса желмауыз. Бұ сағат сол бармағымла қақсам, сүйеклеріңі жи алмай тұруса, емхотыңы жапты, мен айтқанны ет. Жашчыкны кертиде мардасыз каруулу, шексиз күчлү болганга санап, эмеген аңа бой салгант. Ичинде да суу благобытны аркасына аткант, жашчыкны боюна миндиргенди, көтүрүп эмегеллеге баргант. Ол заманда эмегелле ненесинересе да давлаша болгандыла. Сууга барган нөгөрлери жашчыкны көтүрүп келген көргенлеринде бек кубангандыла. Ахамо, биз асаңа кеч калганың үчүн ачууланып турайык да, энди кечебиз. Бизге азыкка нечик татлы кабынчык келдиресе. О, сау калгын. Бычакты бери келтиригиз. Үлешейик кабынчыкны. Сабыр болгуз. Ол адамланы пелуанады. Бизге оңолдула келет. Суу бойнунда бу адам ташны сыгып, суун чыгара турганлай көргенме? Аны үчүн аңа бой салганма? Сиз аны ачууландырмагыз. Барыбызды да кырып салыр. Эмегелле жашчыкка тиймегендиле, алай сынаргава оны улашкандыла. Конак, сен бизде бирейик турасың. Конак байлык заманың озгант. Бизни биле турлук акылың энтеде бар есе, ашаганың чечтерге де керексе. Масаңа кемеш кыбыт, суу бойунуна бар да, бизге суу келтир. Уллу кыбытында бергендиле, кеслери ва жашчыкны ызыннан жашырын карагандыла. Жашчык сууга жеткеллей кымжа болгончу тешиңнен, кийимдерин суу жагада койганды, кеси ва кемеш кыбытында алып, сууну ортасына киргент. Эмегеллени карап турганларын көрүп, аладан таш артына бугуп, кыбытны аузу була көптүрүп башлаганды. Көп заман озгант, алай акырында кыбытны желден көптүрүп, төп төгере кеткент. Башын каты кысып, аркасына көтүрүп суудан чыкканды. Жүгүн жагада зыгыр үстүнө атып, ашыкмай кийингент. Сора биягы кыбытны аркасына атып, уллу жүкнү элткенче акырын эмегеллени дорбуну таба тебирегент. Ол заманда сак жауын жетип келе болгант. Түз олда тауга жетип тирени баскаллай, жашчык абыңган киби кетип, кыбытны башын бошлаганды. Жауын токтарга, кыбытын да желе чыгып таусулгант. Эмегелле жауынны жауганын аңыламай, жашчык жерге түшүрген кыбыттан чыккан суусунуп,
коркуп дорбуларына артка качкандылар. Эй, адам ұлы, Ақшулан, сен бізні суға ілттіріп қойың да, алай не кеткенің? Да сиз мени бош масхара эгиз. Адам уллада конакны жумушка ийген адет жокту. Алай мен аны үчүн сизни биле сүйлөшө турмагалай барган эдим. Эмеген улла мени алыма чыгып караганлары ачуу тийип, жүрөгүмө жетти да андан эттим. Сизни кайгы эттирген эсем, айып этмегиз, алай терслик экесиңиз деди. Ол күннен башлап, Эмегелле жашчыктан бек коркуп, аны сыйлы көрүп те бергендиле. Андан sonra да bir талай күн озган, Эмегелле биягы конакны энте да bir сынарга мурат этелди. Біз bu адамны жашаудан жок этмесек, ол бизни bir ачууланган кезүүндө өлтүрүп кетерикти. Андан эси аны биз алгарак өлтүрейик. Мени bir оюмум барды. Жуклап турганлай, үсүнө 2 казан кайнар суу куяйык да, ол куурулуп калыпты. Андан эси жуклаган кезүүндө кая башынан үсүнө улуу ташла жиберейик, алабла бастырайык. Как жаула бусмаса, биз сен айтканча этейик, мен айтканча да этейик. Аланы алай кеңеше турганларына жашчык бугуп эшитип турганды. Эшиткенди. Эм кече Эмегеллеге эслетмей жаткан жерине bir агач томуроonu салган, аны сүнева жамычысын жапканды. Айтканларыча Эмегелле кече 2 казан кайнар сууда куйгандыла, кая башынан энишке улуу ташланды жибергендиле. Жашчыга ташланы даурларына да карамай, башка жерде тынчыклайт. Эртеликте Эмегелле уянсала, не сейир, не аламат, жашчык ол сагатта уянып, көздөрүн убатурайт. Эртте акшы болсун, адам улу. Калай жукладың? Адам улла сизге конакка келселе, сиз алага былай карарык эсегиз. Энди адам улла сизге конакка келмезле. Не болганды сыйлы конагыбыз? Не болуба? Жуклаган жерими маңга тап жерде сайламагансыз да. Кече өзүна үсүмө bir сабыр жауын жауа, bir башымдан топурак агып турганды. Алай насыбыма үсүмдө жамычым бар эди да, ол мени куткарганды. Ансы арталлы да жуклаялык дүүледим. Аны эшиткенде Эмегелле асыры корккандан не терлерин билмей, энди бу коркулуу конакны үйүнө атландырып, кеслерини башларын андан калай куткарырга болалыкларыны онугун этип башлагандылар. Бу адам не затны тилергеси да берип бармага кояра керекти. Биз мына итмеген зат калмады. Таза да темирден ишленген жан болор ансы, муну bir талау да алмайды. Эй, адам улу, былай келчи, катыбызга. Сен бизни багалы конагыбыз. Бизге жумушла келген болурса, жаныбыз саңа курман. Не кереклиң бар эсе да айт, билдир, этербиз, табарбыз. Мени сизге алай улуу жумушум да жокту. Алай адам улланын таматасынын кичи жашы катын алат да, сизге аңа калын жыйгендиле. Да, ол бек акшы ишти. Адам улунун жүрөги не затны сүйеді. Колубуздан келгенни биз аямак. Артык көп да тилемейди. Үчлү кеммеш тулукла bir чий алтын берсеңиз болор. Бересиз да? Ой, сау болуңуз. Алай бу тулукну мен элге кесим элтип барсам, ушарык түйүлдү. Биригиз келсин да, мени да тулукну да элтсин. Жашчыкны элине барырга Эмегеллени бири да унамаган. Сора чөп аткандылар. Чөп атканларында жашчыкны элине элтирге Эмегеллени бек мааталлысыны боюна түшкенди. Коркса да 9 баш эмеген бой салганды. Тулукну сыртына көтүргенди, жашчыкны да боюна мендиргенди, күчтөн буттан элге жеттиргенди. Ма, элге да жеттик. Алай сылхырбаш жокум. Энди мен кесим алгарак барайын да, конак байланы хазыр этейим. Ансы адамла үсүңө чабарла.
Сена, мені ызымнан ақырын келе тұр. Айтып қояйым. Менен қачарға ұмыт етме. Қачып, менен құтыла алмасса. Екінші айланып қолыма түссеңе, жаның сау қалмас. Құры сені біле қоймам, емегеллені бүтті ұдықымларын таусырма. Жашчы қалға кеткен, Эмеген да анасынан гемеш тұлықында көтіріп, қорқа елге келгенді. Ол келерге жашчы анасына барып, аны бұла сөйлешіп, аны не зат етерін үйретіп, дағы да Эмегеннің алына барғанды. Эмеген тұлықны ешік артына сүйеп, Қонақбай көргісткен тапчаңына олтырғанды. Анам, Эмеген ұлы ұзын жолыны жолаучы болғанды. Ачта, арғанда болыр. Бір сыйла. Қақ етілмей тұрған Эмеген бұттан бір зат қалған есе, аннан бір шишлік етші. Анасы дауруңа лайым түнене қонақла келген әлі да Эмеген бұтын ала шағандыла. Қақ етілген Эмеген етілені ұғай дәрік түйілесе, бұ сағат аш етейім дегенді. Қақ Эмегене ташар медің? Эмеген ұлы. Ей, қайры қачып бараса. Тоқта, бір зат ауызлан. Ой, тұтығыз Эмеген ұлыны. Малай қорқытқанды Эмегеллені жиынын әртте бір таулы жашчық. Аннан сұрауы не болған ет деп сейірсінген де болырсыз. Эмеген қачқаллай, анасы жашчықны меннен сормағаллай қайда айланғанен бұллай бір заманны деп, аны көншекчігін тешіп, қамечіні жеттіргенді, алай бек ачтырғава күлешмегенді. Эмегелледен келген алтыннуа бүтеу елге үлешіп, бүтеу да бай жашап башлаған әлі.